Nguhaye ikaze kuri wewe wahisemo gukurikira Vivo Telex TV. Nizere ko mwagize Noheli nziza. Reka mbonereho kubifuriza umwaka mushya muhire wa 2026. Reka nkwibutse ko niba utegura kujya mu kiruhuko cyangwa kujya gutembera, Vivo Adventure ibigufashamo ikakwigira urugendo rwose bakakujyana aho wifuza kujya hose kandi ku giciro gito. Nta kindi bigusaba ni ukujya kuri website yacu ni www.vivoadventure.com ukabona amakuru arambuye yose na serivisi dutanga. Mbahaye ikaze rero kuri Vivo Telex TV. Uyu munsi ngiye kubagezaho ahantu 10 ukwiriye gusohokera mu gihugu cya Comoros. Bamwe batekereza ko gufata ikiruhuko ukajya muri Afurika biteye impungenge, ariko baribeshya kuko bitandukanye n'ibyo bumva ndetse n'ibyo batekereza. Ntiwibagirwe gukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Igihugu cya Comoros kizwi ku izina ryitwa Ubumwe bwa Comoros, ariyo Union de Comores. Ni igihugu kigizwe n'ibirwa bitatu biherereye mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Afurika. Kikaba gikora ku mpera zo mu majyaruguru y'umuyoboro wa Mozambique mu nyanja y'Abahinde. Umurwa mukuru wacyo kandi ukaba n'umujyi munini ni Moroni. Idini ryiganjemo mu baturage benshi kandi ari naryo dini ryemewe n'igihugu ni Islam. Komoro yabonye ubwigenge tariki ya 6 Nyakanga mu 1975. Komoro nicyo gihugu cyonyine kiri mu muryango w'ibihugu by'Abarabu. Giherereye mu gice cy'isi cyo mu majyepfo. Ni umuryango wa Union Africaine Organisation International de la Francophone Organisation of Islamic Cooperation ndetse na Indian Ocean Commission. Iki gihugu gifite indimi 3 zemewe n'amategeko: Igikomoro, Igifaransa ndetse n'Icyarabu. Gifite ubuso bwa kilometero kare 1659. Komoro ni igihugu cya gatatu gito muri Afurika mu buso, nyuma ya Sao Tome et Principe ndetse na Seychelles. Uyu munsi rero twabahitiyemo igihugu cya Comoros kuko ni igihugu kigizwe n'ibirwa bitatu by'ingenzi. Iki gihugu uhasanga amahumbezi atandukanye, nk'uko turi kubivuga nyine ni igihugu kigizwe n'ibirwa. Abakunda ubukerarugendo mwahise musobanukirwa impamvu Vivo Telex TV yaguhitiyemo igihugu cya Comoros. Ni igihugu gitangaje, igihugu gikunzwe na ba mukerarugendo kubera uburyo giteye nuko cyubakitse. Iki gihugu kigizwe n'ibirwa bitatu by'ingenzi n'ibindi bito byinshi. Byose bigizwe n'ibirwa bya Komoro bifite inkomoko mu birunga usibye Mayotte. Ikirwa cya Mayotte cyanze kwigenga ku Bufaransa mu matora ya referendum yabaye mu mwaka w'1974, gikomeza kuyoborwa n'Ubufaransa nk'agace kari hakurya y'inyanja. Ubufaransa bwakoresheje uburenganzira bwo kuburizamo icyemezo cy'inama y'umutekano ya Loni cyashimangiraga ubusugire bwa Komoro muri Mayotte. Mu mateka ya Komoro ishobora kuba yaratuwe bwa mbere n'abantu bakomoka muri Bani Austronesia. Iki gihugu cya Komoro gifite ahantu henshi nyaburanga. Twabanje kubaciramo muri make ngo mumenye iki gihugu cya Komoro, ku batakizi mumenye amateka yacyo ndetse n'inkomoko yacyo, kugira ngo ubasha gutemberera muri iki gihugu ahatemberere aza amateka yacyo. Biba byiza ku mukerarugendo. Niba ukunda ubukerarugendo rero hari igihugu witegura kujyamo, byaba byiza ubanje kumenya amateka yacyo, ukamenya byinshi kuri cyo mbere y'uko werekeza muri icyo gihugu. Bigufasha kumenya igihugu ugiyemo, umuco waho, uko abantu baho bitwara, amateka yaho, noneho bikagufasha mu rugendo rwawe. Iki gihugu cya Komoro ushobora kuba ari ubwa mbere ucyumvishe. Nizere ko amateka tuguhaye muri makeya wasobanukiwe. Reka rero tugane ku ngingo nyamukuru, bibutse gukora subscribe kuri Vivo Telex TV. Igihugu cya Komoro gifite ahantu henshi nyaburanga hihariye kubera inyanja, ibirunga, amashyamba, umuco wihariye. Dore ahantu nyaburanga h'ingenzi muri Komoro ukwiriye gusura wagiye muri iki gihugu. Ku mwanya wa 10 turahasanga Lac Seul, hakunzwe kwitwa ikidendezi cy'umunyu. Ni ikidendezi cyaturutse ku birunga, gifite amazi arimo umunyu mwinshi cyane. Ni hamwe mu hantu nyaburanga hakomeye cyane mu kirwa cya Grande Comore, kandi gifite umwihariko udasanzwe mu gihugu cya Komoro. Giherereye mu majyaruguru y'Iburengerazuba bwa Grande Comore, hafi y'inyanja y'Abahinde. Kiri hafi cyane y'inkombe z'inyanja ku buryo hari amazi y'inyanja ashobora kwinjiramo mu buryo bwihishe. Iki kidendezi
kidendezi cyaturutse ku birunga. Amazi yacyo ahuzwa n'amazi y'inyanja anyura mu butaka bw'ibirunga, ugasanga ni ibintu bisa neza, ba mukerarugendo bakabikunda cyane. Niyo mpamvu amazi yacyo arimo umunyu mwinshi cyane arenze ay'inyanja isanzwe. Ku mwanya wa 9 turahasanga Mountain Adjuana. Mountain Adjuana ni umusozi wa Adjuana. Uyu musozi ni kimwe mu bintu nyaburanga bikomeye kandi bizwi cyane ku kirwa cya Adjuana, kizwi cyane nka Nzwani mu gihugu cya Komoro. Giherereye ku musozi wa Tringuyi uherereye mu gice cyo hagati y'ikirwa cya Adjuana, kikaba kizwi ku misozi miremire n'amashyamba menshi. Tringuyi ni umusozi muremure kurusha indi yose mu kirwa cya Adjuana, ufite uburebure bwa hafi 1595 metero hejuru y'inyanja. Ukikijwe n'amashyamba akungahaye ku bimera n'inyamaswa zidasanzwe. Uhasanga amashyamba asanzwe, imigezi mito n'amasumo, inyoni zidasanzwe ziba muri Komoro. Kuri uyu musozi ni ahantu heza ho kwiga ibidukikije no kubungabunga ibinyabuzima. Ba mukerarugendo rero bakunze gutembera uno musozi kuko ni ahantu hakundwa n'abakora ingendo zo gutembera n'amaguru, hiking. Gutambuka muri uwo musozi bitanga amafoto meza y'ikirwa, kureba imirima y'icyayi, ikawa n'ibindi bihingwa, kubona imijyi n'inkombe z'inyanja uvuye hejuru. Ku mwanya wa 8 turasanga imirima ya Ilanga Ilanga. Ilanga Ilanga ni kimwe mu bintu nyaburanga byihariye cyane mu gihugu cya Komoro kuko bihuzwa n'ubukungu, umuco n'impumuro izwi ku rwego mpuzamahanga. Imirima ya Ilanga Ilanga iboneka cyane ku kirwa cya Grande Comore no ku kirwa cya Adjao. Iyi mirima ikunzwe kuba mu misozi, ndetse ahangaha haba imvura iringaniye ndetse n'ubushyuhe buringaniye. Ilanga Ilanga ni igiti gitanga indabo zifite impumuro ikomeye kandi nziza cyane. Zikoreshwa mu gukora perfume, ubwo ni za parufe zitandukanye dusanzwe twisiga, amavuta yo kwisiga, imiti gakondo n'imigenzo gakondo. Iyi Ilanga Ilanga nyine uyisanga mu murima, aho usanga ba mukerarugendo batembereramo kubera impumuro idasanzwe birimo ndetse n'indabo nziza cyane. Ku mwanya wa 7 turasanga umujyi wa kera wa Moroni. Madina ya Moroni ni imwe mu mbuga z'ingenzi z'amateka n'umuco. Mu gihugu cya Komoro ugaragaza imizi ikomeye y'Abarabu n'Abaswahili. Uherereye mu mujyi wa kera, uherereye mu murwa mukuru wa Komoro. Moroni iri ku nkombe z'inyanja y'Abahinde, ni ku kirwa cya Grande Comore. Uyu mujyi ugizwe n'imihanda migufi icuritse n'inzu za kera zubatswe mu mabuye y'ibirunga. Inzu nyinshi zifite inzugi z'ibiti zitatse imitako yerekana umuco w'Abarabu. Uyu mujyi ufite isura ya Madina isa niyo mu mujyi wa kera yo ku nkombe za Afurika y'Uburasirazuba. Abakerarugendo basura imihanda ya kera, imisigiti, amasoko n'inyubako z'amateka. Ni ahantu ho kwiga amateka, gufata amafoto y'umuco n'inyubako za kera. Muri make rero uyu mujyi wa kera wa Moroni ni umutima w'amateka ya Komoro, ugaragaza umuco w'Abarabu n'Abaswahili, uhuza idini, amateka n'ubuzima bwa buri munsi. Ni ahantu nyaburanga hihariye cyane hakunzwe gusurwa na ba mukerarugendo berekeje muri iki gihugu cya Komoro. Ku mwanya wa 6 w'ahantu ukwiye gusura mu gihugu cya Komorosi ni ku nkombe za Bimbini na Chindini. Ahangaha ni ahantu nyaburanga hazwi cyane ku birwa bya Komoro, zizwi ku bwiza bw'inyanja n'umusenyi w'umweru. Chindini ni ku kirwa cya Adjuani, zombi ziri ku nkombe z'inyanja z'Abahinde kandi zifite amazi atuje. Ibiranga iki kirwa uhasanga umusenyi w'umweru ufite uburanga budasanzwe wihariye muri Komoro. Uhasanga amazi atuje kandi meza yo koga mu nyanja no kwiyuhagira. Uhasanga kandi imikorere y'ibidukikije, aho uhasanga amafi n'ibindi binyabuzima byo ku mazi. Ku bantu bakunda ubukerarugendo rero ahangaha wahatemberera kuko ni ahantu heza ho kuruhukira, kwiyuhagira no gufata amafoto. Abakerarugendo kandi bakunda gusura izi nkombe kugira ngo banyurwe n'ubwiza bw'inyanja ndetse n'umutuzo uharangwa. Umwihariko w'aha hantu nubwo ari inkombe zisanzwe z'inyanja, zigira ibinyabuzima byinshi kandi zirengera ibidukikije. Zitandukanye n'inkombe nyinshi ku isi kubera uburanga bw'umusenyi wazo n'amazi atuje. Ku mwanya wa 5 turahasanga ishyamba rya Moya. Iri shyamba rizwi nk'ahantu nyaburanga hakomeye ku kirwa cya Adjuana, kizwi ku bwiza bw'ibidukikije n'ibinyabuzima byihariye. Giherereye mu bice by'imbere y'ikirwa cya Adjuana hafi y'imisozi iciriritse. Ni ahantu haturiye imigezi mito bituma haboneka ubuhumekero bwiza n'ikirere cyiza. Ishyamba rya Moya rifite ibimera gakondo n'amashyamba y'inyongera, inyoni zidasanzwe zibarizwa muri Komoro, inyamaswa nto z'ishyamba n'utunyamaswa two mu misozi.
ni ahantu h'ingenzi ku kurengera ibidukikije no kwiga ku bidukikije. Aha hantu hakundwa n'abantu bakunda gutembera mu mashyamba, hiking, abantu bakunda kureba ibimera n'inyoni, gufata amafoto meza y'ibidukikije, kwiga ku binyabuzima by'ishyamba n'imiterere y'ikirwa. Umwanya wa 4 w'ahantu heza ukwiriye gutembera wagiye mu gihugu cya Comoros ni ku nkombe za Itsamia Moheli. Ni ahantu nyaburanga h'ingenzi cyane ku kirwa cya Moheli, kizwi cyane ku kurengera inyamaswa zo mu mazi cyane cyane za tutre. Moheli ni igice gito cyo mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Komoro. Inkombe za Itsamia ziri hafi y'amazi atuje y'inyanja y'Abahinde, bituma haba ahantu heza ku nyamaswa zo mu mazi. Ahangaha uhasanga haturwa n'inyoni n'ibindi binyabuzima byo mu mazi. Ni ahantu h'ingenzi ku kurengera no kwiga ku nyamaswa ziba mu mazi. Abakerarugendo usanga bakunze kuza kureba ukuntu tutre ziza gutera amagi, bakunda kuza gufata amafoto y'ibidukikije byihariye, bakunda kumenya uburyo bwo kurengera inyamaswa y'inyanja. Ku mwanya wa 3 turasanga ibirwa bya Moheli Marine Park. Ni ahantu nyaburanga h'ingenzi cyane ku kirwa cya Moheli kubera ibinyabuzima byo mu mazi n'ubwiza bw'inyanja. Biri ku kirwa cya Moheli, kimwe mu birwa 3 by'ingenzi bigize Komoro. Bifite ibice by'inyanja byasigaye bisanzwe, amazi meza kandi atuje, hamwe mu hantu hihariye ku nyamaswa z'amazi. Abakerarugendo bakunze kuhasura kubera bakunda kuhogera, abakunda snorkeling na diving, gufata amafoto y'inyanja n'inyamaswa, kwiga ku mikorere y'ibidukikije byo mu nyanja. Umwihariko waho ni parike y'igihugu kandi irengera ibidukikije, yatanzweho uburinzi ku nyamaswa z'amazi, ishyiraho amategeko yo kurinda kwangiza ibidukikije, igira uruhare runini mu kurengera ubuzima bw'inyanja no guteza imbere ubukerarugendo burambye. Muri makeya, ibirwa bya Moheli Marine Park ni ahantu h'ingenzi ku bakunda ubukerarugendo bwo mu mazi. Hafite amazi meza n'ibinyabuzima byinshi bifasha kurengera inyamaswa. Hafite kandi agaciro gakomeye ku bukerarugendo n'ubumenyi ku bidukikije. Ku mwanya wa 2 w'ahantu nyaburanga ukwiriye gusura wagiye mu gihugu cya Comoros ni ku birunga bya Laglile. Laglile ni ahantu nyaburanga h'ingenzi cyane ku kirwa cya Grande Comore kubera ubwiza bw'imisozi n'ibibaya bikikije ibirunga. Ibirunga bya Laglile biherereye mu majyaruguru y'ikirwa cya Grande Comore hafi y'inyanja y'Abahinde. Bikunze kuba ku misozi iciriritse ndetse n'ahantu hihishe bitanga isura nziza y'ikirwa. Ibirunga bya Laglile bifite imisozi n'ibibaya byiza, amasaro y'uburabyo bitewe n'ikirere cy'ubuhumekero bwaho. Abakerarugendo barahakunda cyane kuko ni ahantu hakundwa n'abakunda gutembera ku misozi, hiking, abakunda gutembera bafata amafoto ku misozi n'ibibaya, kwiga ku mikorere y'ibirunga, kureba ubuzima bw'inyamaswa n'ibimera. Muri makeya, ibirunga bya Laglile ni ahantu nyaburanga ku bakunda imisozi n'ibibaya, abakunda ibidukikije, inyoni n'inyamaswa. Ni ahantu heza ho gutemberera no kwiga ibidukikije kandi hafite agaciro ku bukerarugendo bwa Grande Comore. Tugiye kujya ku mwanya wa 1 w'ahantu nyaburanga ukwiriye gusura wagiye mu gihugu cya Comoros. Reka nkwibutse gukora subscribe kuri Vivo Telex TV. Vivo Telex TV ukugezaho amakuru agendanye n'ubukerarugendo. Si ibyo gusa, Vivo Telex TV ifite website yitwa www.vivoadventure.com ikujyana mu bihugu bitandukanye. Wifuza gutembera, ugendana na Vivo Adventure ikagutembereza aho ushaka hose kujya ku isi hose. Tugiye kujya ku mwanya wa 1 w'ahantu nyaburanga ukwiriye kujya gusura wagiye mu gihugu cya Comoros. Ku mwanya wa 1 turasanga ikirunga cya Mount Karitala. Mount Karitala ni ahantu hazwi cyane mu gihugu cya Comoros, ndetse hazwi cyane no ku rwego rw'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba kubera ko ari ikirunga gikora cyane kandi gifite ubuso bunini. Giherereye mu majyaruguru y'Iburengerazuba bwa Grande Comore ku kirwa kinini mu birwa bya Komoro. Ni hafi y'umurwa mukuru wa Moroni, ariko kikaba gifite ahantu henshi hihishe ku buryo kirinda abakerarugendo. Ahangaha uhasanga amashyamba y'ibirunga, inyoni n'inyamaswa zidasanzwe, ibimera bya gakondo by'ikirunga, ndetse aha ni ahantu h'ingenzi ku kurengera ibidukikije n'ubwoko bw'inyamaswa. Usanga ba mukerarugendo bahakunda cyane, bakunda gutembera mu misozi n'ibirunga, aho bakunda kuhakorera hiking. Abasura bashobora kubona ibisozi n'ikirere gishya, biga ku mikorere y'ibirunga bikora, gufata amafoto meza y'ibidukikije.
Muri makeya, ikirunga cya Mount Katara ni ikirunga gikora cyane mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, gifite amashyamba n'ibinyabuzima byihariye. Ni ahantu heza ho gutemberera no kwiga ku bidukikije. Ahangaha ni ahantu nyaburanga h'ingenzi ku birwa bya Grande Comore no kuri Comoros yose. Reka gushimire wowe twabanye muri ino video. Niba utarakora subscribe, turagushishikariza gukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Niba hari ahantu wifuza gutembera, Vivo Adventure ibigufashamo. Nta kindi bigusaba ni ukutwandikira kuri www.vivoadventure.com. usangaho amakuru arambuye ndetse na nimero ya telefone watubonaho. Reka mbashimire, nsoza mbifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire wa 2026. Iki cyegeranyo mwagiteguriwe kandi mukigezwaho nanjye Uwera Josene Pajojo. Mukomeze mukunde ubukerarugendo kuko ubukerarugendo ni bwiza cyane.